Мына Бишкекке жаңы автобус маршруттар келди. Границадан кирип, Ак жол границасына, Ак Тілек границасына кирип, налоговый учетко туруп атышат. 20 автобус ушундай. Жаңы масловый автобустар келди. Эртең мененки саат 5, 9-iyun 2022-yıl. Assalamualaikum. Özbekistan'dan mı bayka? Özbekistan'dan Kırgızistan'a padarka. Kırgızistan'a padarka. Kança orunduk? 350 padarka sonra yanarası bu 350 avtobus geliyor o ya. Bugün 20'si geldi.